Ovom prilikom ističem da Reko ima poseban značaj za Sandžak, s obzirom da Sandžak zauzima posebno mesto u istoriji raspada nekadašnje Jugoslavije, imajući u vidu sve ono što se dešavalo na ovom neuralgičnom prostoru od 1991. do 1995. a i kasnije, mada su ta zbivanja, teške povrede ljudskih prava, otmice, ubistva, paljevine, topovsko-tenkovsko okruženje gradova i sela, diskriminacija, masovan progon stanovništva, masovna policijska represija bila u sjenci događaja u Hrvatskoj, Bosni i na Kosovu. Mnogi zločini koji su počinjeni u Sandžaku su prepušteni zaboravu, iako su trebali biti predmet interesovanja države i sudskih organa. Ukoliko bi Reko uspio da samo prikupi činjenice o počinjenim ratnim i neratnim zločinima i o teškim kršenjima ljudskih prava i sloboda i da se to sve dokumentuje, onda bi djelomično bio postignut određen cilj, jer po pravilu ono što nije napisano nije se ni dogodilo. Potrebno je utvrđivanje i uzroka. Ti uzroci kontinuirano deluju i oni jesu nešto što čini da su zapravo sve ove žrtve bile žrtve bez krivice. Uzroke ovih događanja, znači naravno rekli smo da ćemo se baviti samo istraživanjem činjenica i uzrocima, smatram da uzroke ovih svih događanja na ovim prostorima treba tražiti u srpskim nacionalističkim programima od načrtanija do danas, znači od prije oko 150 godina, gdje su Bošnjaci na ovim prostorima već doživjeli 10 genocida, to se kontinuirano ponavlja, istorije i prošlost i budućnost, i periodično se ponavlja svaki 20, 30 do 50 godina, i ukoliko se ne otklone ti uzroci, odnosno ukoliko država se javno ne odrekne ovih svojih nacionalističkih programa, on će se i buduće ponavljati. Dobro bilo da se počne sa vremenom o smrti Josipa Broza Nova. Inače, u ovom vremenu njegovog djelovanja i svih prethodnih vremena bi bilo mnogo široko da se time sada bavimo, to je rečeno što je rečeno, a naravno uzroci su bitni za sva ova događanja 90. godina i svakako uzroci i kreću posle smrti Josipa Broza, naravno period ovog ratnog stanja 1991. 1995. godina. Ovo je mogućnost više za žrtve da jednostavno imaju jedan kudikamo širi front svog nastupa, svog delovanja i svog obilodnevanja svega onoga sa čime se još uvek suočavaju, budući da pravda nije došla do njih još uvek i da ta pravda zaista se suočava sa ogromnim predmetom. Čak i kroz ovaj Reko može da bude i podrška njima nekom pozitivnom, ali i jedno veliko moralno preispitivanje za sve ono što ovdje danas jeste prisutno. Jedini mogući način da se nekako deo pravde, a ne na primjer nekako veliki deo pravde, nego samo mali jedan deo pravde da se pruži tim građanima, da se izvrši reparacija, da se ti ljudi obeštete, da im se nadoknadi imovina, jer 10 godina nisu mogli, ti građani nisu mogli da idu na svoje imane, nisu mogli da obrađuju, a za tih 10 godina su morali da plaćaju porez, jer nije mogao overiti zdravstvenu knjižicu ako nije platio porez. Kod ratnih zločina od izuzetnog značaja može biti obećanje, pomilovanje ili amnestije za one zločine. Mislim da je saslušanje počinioca od izuzetne važnosti, možda čak od veće važnosti nego saslušanje žrtava, jer mi u suštini znamo šta su žrtve preživjeli, ali ne znamo šta imaju počinioci, o tome ne kažu. Mi, porodice, očekujemo od ove komisije jeste da se zločinci procesuiraju, a mi da dođemo do posmrtnih ostataka i da isahranimo kako to naši običaji nalažu.
Reform ima izuzetnu šansu. U tom smislu pokrene svoje aktivnosti da pokuša da izjednači taj kompletan sistem vrednosti koji bi mogao da bude prihvatljiv za sve. Žrtve u ironiji slučaja Haškog tribunala doživljavaju posramu kad se tiče izveštaja i suđenja haškim zatvorenicima. Posebna uloga, znači, medija jest dvojaka u ispitivanju njihove uloge u rasponcavanju mržnje, ali i ulogu u afirmaciji napora vekoma da se izađe iz prošlosti. Znači, nezavisni odnos medija prema žrtvama i zločinu. Javna slušanja, apsolutno da, ali isključivo na medijima koji imaju nacionalnu frekvenciju. Mislim, ja nekakve fajde ako to bude moje polivlje objavljivalo ili da sad ne nabrajam ostale medije lokalnog dometa, jer nije moje polivlje i uglavnom nisu lokalni mediji uspavljivali te nacionalne i ekstremističke elite 90. godina pričama o onim vojovnicima koji su ono nešto uradili ili onim tamo i tako dalje, nego upravo mediji sa nacionalnom frekvencijom i sa nacionalnom pokrivenošću. Kancelarija koja se planira da se otvori, da bude u Novom Pazaru, jer mislim da Pazar kao jedan centar Sandžaka, da ima i tu komisiju koja će da istraži, da ispita i da svim tim torturisanim licima, žrtvama pomogne i da bude u saradnji sa kompletnim regionom i regionalnom komisijom REKO. It begins to tell from midnight. I do pretty well till after sundown. Supper time, I'm feeling sad, but it really gets bad around midnight. Memories